Pemirsa sampun nampak gala konferensi tingkat tinggi KTT G20 Ring Bali, samian pidabdab sayan ketegepang. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi latarang kesiagayang 6 bandara sane kedadosang genah parkir pesawat kenegaraan para murdaning jagat sane ngerauhin acara KTT G20 ngawit tanggal 15 kantos 16 November Ring Bali. Kawedarang wenten petang bandara utama mewah kalih bandara cadangan sanes sampun kasiagayang. Petang bandara Inucap inggih punika Bandara Internasional Ngurah Rai Badung, Bandara Internasional Hasanuddin Makassar, Bandara Internasional Lombok, miwah Bandara Internasional Juanda Surabaya. Maka kalih bandara tiosan sane kasiagayang yening kabuatang inggih punika Bandara Internasional Yogyakarta miwah Bandara Internasional Adi Sumarno Solo, Jawa Tengah. Kajudi pindah ke tuan rumah presidensi G20 rau mangkin Indonesia kantun nyanto sanggalah janten saking tetiga murdaning anggota G20 sanidurung ngicin gatre indik pengerau nyani ke Bali ring sajroning acara puncak konferensi tingkat tinggi G20. Presiden RI Joko Widodo mausang pacang nguningayang langsung tetiga murdaning jagat Inucap. Duaning asa punike Jokowi nureksain indik pengerau para pemimpin G20 ring KTT G20 kekantenang ageng. Dani mausang anutin saking data sementara sampun pitulas kantos plekutus pemimpin anggota G20 sane ngejantenang pacang rauh ring puncak presidensi G20 Indonesia Inucap. Menurut Jokowi, dahat angayu bagia tur pindah ke kehormatan majang Indonesia yening samian pemimpin negara sampun mastikayang antuk rauh ke acara G20. KTT G20 kedadosang genah paruman puncak saking samian edan Serpatrek, Financial Track, Wiaden Engagement Group selami presidensi G20 Indonesia sane kekawitan dawek Desember warsa kali tali selikur kantos November warsa kali tali kali likur. G20 pindah ke forum global sane sampun kewangun duk warsa siu 900 sia dasa sia tur mawasana antuk ulung dasa 5% produk domestik bruto PDB dunia, telung benang persen perdagangan internasional saha 6,5% populasi dunia. Bali Pos nguningaya.